Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang puli kiniki di mabana bagi advertisement. Balay sila penjenjari la dia. Papinjit kerpang kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedna. Bat kiberta kishula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Oh, kumta mo? Bilay si Bon. Menteri Rangba ke Jela Manipur, Wen Biren Singh, ulah betah iki bor punya distrik ke Tamenglong bat Jiribam, ban kendang iki beriu ke Bathol bat Thombor iki cakap Syong Basa, kicaj ben riu khasi hagat iki Jela. Habakran syikilat betai ke bor hadin ke Cungwani kendu yu Menteri Rangba ke Jela Manipur, hagat janmian rutrek cumang arjar fuar, samla Donald Thaba, Secretary Khasi Students Union, KSU, ulah ong bamaria kendu, Menteri Rangba ke Manipur, banyak keren ni kecingi kendu cingi khasi na kecing syak dakhol cakap hakicaj ben riu Bangali, Menteri Rangba ulah phone marmari ki bor punya na kita iki distrik berpak kendang no ia kita gibriu usamla Donald ulang bo Menteri Rangba kecegi jela ulang bo kat kum kendon ke inner line permit kepala penteri kam hati jela in kendang kita gicaj benriu ke badahol ki cakasa gicaj benriu khasi ya ka KSU hakadi kicing lagi kendu Menteri Rangba laisanan lang do Sinam Prakash Singh General Secretary ke North East Students Organisation niso lembat kinong yalam ka All Manipur Students Union AMSU ka KSU kum kicing lagi kershan but aiman CMI khasi ha Manipur ke basya dakhol caka gicaj benriu Bangali hakasan tarik cumang arcar fuar kala penlong kicing yalang badi keren sani bah ba kinong yalam snong kumjo kinong snong ha khedakar shoba mani keren bar Menteri Rangba ka Manipur hak singi thoding nakalyang Sinam Prakash Singh lo ang baga neso bar ke AMSU kini trailang rengkat ba KSU berkumcu ru bagi caj beri khasi ki basa ha Manipur. Dia juga jing syam gejungi dengan jing lek hiar yu kejat hi gejungi dengan lek kaseng apa ka isu seng kemi barak bali circle muncul apa barak bali kasih jenca welfare organization hadir mengilah syamnya ki jinge menilai resmo marhamat ki jinge paradok para setelah gejungi besong basa apa Manipur ki syam ta kalau gejung sya dakhol gejung sya klun jibor gusi jaga juki hadi poi Bangali di nakalian gejungi nila ya keren do inong alam All Manipur Students Union kamtan di Sinam Prakash Singh bagi Secretary General North East Students Organisation but nakalian gejungi kila sengku ini isu nomor bakal di isu ke ba ide kita di poi kita di poi ber nakalian gejungi ru nomor bidan gejung cikit kila penyo ini ke appointment ber Chief Minister ber isu tenar ber Chief Minister klub tersabtek ini rekam kawan mar-mar ni mentara sini tinggal yo punya kendu yang Chief Minister kemba Andrew Steng punya gulai but kalau kiki bestunar bah kajing keren kajing persyai di dunia kemat Chief Minister Manipur and Biren Singh ulah nakali ngajugu mardor hi ulah sim ikira itu tu kan dah perkat kan dah panpor nakali ngaseng hendrei ulah phone baik yang tu yo DC juga Tamenglong district but hak pok phone ulah keren persya bagi ubah omli ban pendek ki jaga khasi bagi gitu ki mender itu ki poye bawan klun jumor jusi ya jaga jong khasi dia ban kendang nomor dor kata ulah ai ka jikran ba juga por memorandum jingiru ulah ai jing tho ba dia ban pas pok Deputy Commissioner jangka Tamenglong district berkunjuru yu Deputy Commissioner jangka Jiribam hakabah ni ulah tho ba dia ban kendra ban kendang no mardor yakini ki poye ki bala klun daki spa ki ekar hektar jongki jaka jong kasih. Pada tang kata Hendrei Chief Minister jongka Manipur lapis ngau hangi ba on dadap kandang yakini kana ban like ki jeng syak pendek adin habur pada yakini ki poye poiger ula pentip hangi ba nadu bala penterikam yakini ka an inline permit apa ba Jela Manipur usiam dakani ka an hi penrekam mat penher kerat no pada yakini poye ki ba wan song thap on song dap apa diberi jaka require tempo jung kasih hangke po kedagar kasih village berkiwi kisno